Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano pari bata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih ma isombakot uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagkel di pangidopimu huban nami das kubani panurang sogoton. Mangindo mengelek kanami hubamu asih marhiti hatamu. Torangi ham urapa pikiran nami asih hatamu tong nageboy onjolan ni bani haganupan lawan nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapedang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sugot nyarion. Naboy isisihan nami marhitehon ni channel YouTube pon hata ni nebata. Nagabirigapan si Gano Pari Bata sa darion Rabu tanggal 20 Februari tahun 2024 ay matarsurat bani buku Jakobus bintu 5 ayat sada na makatahon sunon. Nasyam nabayak, tangis anja duruh-duruh manasyam, halani sitaronon nasihol roh bani nasyam. Kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus na parlo sahali, ulang salah mangarusi kita bahasa nasiol isobut atau penasiol ipasingat Jakobus ijon nabayak, sedo nabayak, nadop manjaluk Kristus atau penadop persaya hubani Tuhan Yesus. Tetapi nabayak na isobut ijon aima halak Yahudi, nabayak na manulak haluakon ibagas Tuhan Yesus Kristus na mangajamkon habayakon ni na mangagan marhitehon ni habayakon ni buy iya maluah humbani uhuman ni nebata magira. Janah na marhitehon habayakon na dongbani ia membuat utung humbani parhorjani. Jadi sedola makatahon lang boy hita bayak, sedola makatahon lang boy hita marutung ibagas na mangguluhon, tapi ase ulang ma hita mangenjeng halani habayakonta, jana ulang mahita marutung marhitehon ni na makorbanhon halak nalegan atap halani mamoroh si parhorja bata. Nah, mase ipasingat Jakobus halak nabayak, jana isobut tangis-tangis anja duruh-duruh manasyam. Halaniaha, halani sonaha pe bueni jana bagal ni arta sona egi habayakon ni sing boy ai paluahkon halak nabayak. Mas pakon pirak ni pe lang boy ai paluahkon si kumbani paruhuman nasyol rohin. Halani ai ma maningon duha pe ni ididah sidea sanggah na mangenjeng ai sidea sanggah na itulak sidea Tuhan Yesus nagabi si paluan ni sidea jana baggelan ur ni sidea mangajamkon habayakon ni sidea dingat sidea ma bani sadawa panorang tangis-tangis anja duruh-duruh ma halak nabayak nalang manjalo Tuhan Yesus nalang persaya hubani Tuhan Yesus napitah mangajamkon habayakon ni halaniaha halani bani paruhuman si magira parumuhuman nasyol roin langadong nabuy paluahkon halak nabayakin marhitihon ni aha nadong bani. Nah, gabi sada pelajaran na maharga doon bata sebagai halak Kristen bani panorakon. Suku-sukun ni anggo sonay lang perlu bebayak perlu. Jadi sonaha lang perlu be mapakorjahon halak nalegan perlu. Justru maningon gabi halak nabayak rohita. Tapi halak nabayak na martengir nihur jana na persaya hubani Tuhan Yesus. Masih sonai halani anggo halak nabayak persaya hubani Tuhan Yesus mangidah bahasa habayakon ni ai marharohan humbani Tuhan Yesus. Totu anggo habayakon ai iha persaya hita marharohan humbani Tuhan Yesus
atape pasu-pasu ni bata do ai hubata, totu ipake hita mahabaya konta ai, laho mambahen nama dear ubani hasomanta. Jadi anggo adong halak na marhawurangan, marhitihon ni habaya konta ai, yurupi hita masih dea. Sedo sebalik ni, imanfatkon hita hasomanta na marhawurangan, laho makorja, jana marutung kita humbani nani horjahon ni ai. Ai guran ni tene nama moroh do guran ni ai. Totu sedo na bayak na sejati guran ni. Tapi anggo halak na bayak na sejati na marhapor sayaon ibagas Tuhan Yesus Kristus mengidah bahasa adong do hapeni ari pangapudianan atape ari parpudi ija ibagas saganupan habayakon ai talarma bahasa boy hita maluah umbani paruhuman nasyol roin sedo halani habayakon na dong bata tapi halani holong ni nebata hidup ni hur ni nebata halani ai tetap mahita marhapor sayaon janah mangajamkon hidup ni hur ni nebata ibagas ganup guluta marhitihon ni sonaha marhitihon ni mamakehon habayakonta bahin hadiharon batta itongah-tongah ni parguluhanta sonai age hadiharon bani hasoman na memerluhon pangurupion umbata. Amen. Martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase merguru humbani hatamu. Bahasa ipisang hamdo halak na bayak. Nalang martengir ni hurhubamu. Jana ipisang hamdo halak na bayak. Na mabuat utung humbani hasoman ni colma. Humbani parhorjani sonai age. Humbani haganupan halak na adong isekitarni. Alani ay marhite hatamu labing turang mabanami. Ase habayakon secara materi, habayakon secara pertunduyon ipakehanami mentongon Bapa. Gabe perhitian nami laho pasangapkon ham marhitihun ni. Na ibere hanami uhur pikiran suna ege sinadongan nami laho makorjahon nama dear ibagas parguluhan nami. Mariti Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Oras bataganupan selamat pagi. Andoar matongon lambin mangahap kita bahasa habayakon nine bata namang goki guluta maningon gabi pasu-pasu doai homani bani haganupan halak nama merluhon pangurupion ibagas hahurangan ni. Ando harma bagas habayakon nine bata ay mahumani hita makorjahon krosi mambahin na madear sa ganjang ni Arion. Salom.